Insua, anto tengo simplesmente partecipato di compra. Ma ne può comprare per cada 100 florin, corretto? No, e non tem un candidato. Non tem candidato, ma non tem Compra cerca candidato. nós, anto può dare un raffle ticket. Tremendo! E se potevamo premiare a cliente nang ding anniversario in todo caso compra na Aruba Vision Center ricevi tickets e sini kinambo ta partecipare per cada luna kana po television 50 inch of dame fin di anno botimbo telefono dame iPhone 5 già luna wana ta lanza un brand nuovo in il programma ding na canal G3 della Aruba in novità di boek afspraak tambe sigur online via di Aruba Vision Center's website e tambe buy one get one free JD invita Aruba na por compra na Berli Solo e tambe pachunen jaluna wo tambe de programa dinja. Well, mi invita full Aruba pa Gelona Kitchen in Telaruba, Canal G3, para nos brand novo de programa de DJ de 9 de noche para 10 horas da noite. Também nos invita full Aruba para book appointment online, ou fiamos cora que nos está localizada na Savaneta, Main Street e Superfood e cora que nos está acertado tour seguro. Tremendo JD, thank you. Stata Juan Diego dame di Aruba Vision Center che ne presentavamo di noi subito tardi. Nang campagna nang novo Aruba Vision Center celebrando just 2 anni. Por cierto, mi mes persona. Celebrando con nami pa motivo ko pa varios anni tambe. Dapat fare una parte di team di mercadeo dus es un sumo placer pa wa Aruba Vision Center just 2 anni Roma. Just 2 anniversario. Vamos que te quiero. 2 anos siguro para una roba de excelência de serviço e produto também. E está celebrando isso aqui com campanha grande e também está lançando um brand novo. Brand di Brelli Vista e também brand di Brelli Solo. Non dubitare. Se sa che da già luna noci, potete sintonizzare. Aruba Vision Center in Costa